Kare ka logo dano wayni doga duong. Ento wanga dong evidence ukati wako kama leng ka dog dano dong chako leng ikoma. Lutiano luo magitika chato wagang kenyo. Ene yangagi. Nok kidega. Ene ye tika transporting. Ene tika escorting. Ene tika escorting. Maka weng makiton ikit gum la mo kia gago. Mano business padago pala lobo. En nok kidega ene ye kachiel kimony gilwoko maka eno ni wangongolo karoma. Lutiana Acholi mati chato wa nok kidega eno. Joni gitiga ton wa ya mayam lu dirwope ye kitong piandong dago pala lobo ye dong project ini mege. Kidega gidong jim magino matiano tiano donge wajini they are in things. So diri maja ka pero biporo pero me aro biporo ya Acholi ukem kidega nok nabinson. Gen ki won koma beach me gulu magiluoni upio. Won koma beach me gulu en benetika timone kitung kuija nok ben kitung kany. Gene lukup ko biashara padako pala lobo. Abe Lilian ene ti agwoko balalu iloba Acholi balalu donyo through en. En abe Lilian ukupe kila monjmo me Rwanda manye David. David tika ukuchente mapedong lare bora be. En abe tika wilo ngom ikit gum yagago an gulu. Wilo ngom mirtiko ngomo. Chente ene pe chente pa be. Abe tika wilo ngom in square kilometers. Evidence tie joma gingeyo ngoma be tika timone tie. Ujara Martin Mapenduzi utiego premises pa Acholi ro idi Gulu City. Kitika wilo odi padano kitika miyo loan gopa ka chulo de ungai ki maye otro. Ujara Martin tika timo jobin ene weng. In fact boss pa Ujara Martin Mapenduzi ene Salim Saleh. Salim Saleh ene yetie meya me Gulu. Ukwa mere tie mere kenyo me nye nono. Endo meya matie ki twero igu.